Moifo o hlophiseditse kgaso ya ditaba ka puo ya Sesotho re baka dikgomo ke tsamaya mmoho le Agustin Letlalo ha re dithakgole ka o lekola tse itlhommeng pele. This is quite a sad moment for all of us, and we are here to support you, Honorable Mayor, and your team. Ho se ho hlokahetse batho ba 80 a tsheletseng Mthatha Eastern Cape ka mora ho hoholwa ke dikgohola maqalong a beke. Hare wela khabong palo ya batho ba seng ba hlokahetse Mthatha Eastern Cape e nyolehetse ho 86. Mahlatsipa a dikgohola Eastern Cape a re ho tlilo ba boima haholo hore a qale fatshe ka bophelo. Batho ba fetang 1,000 ba behilwe diholong tsa ditoropo le dikolong. Dikgohola tsena di boetse di entse tshenyo kapa di bakile tshenyo ya meralo ya motheo dikolong le ho tse ding tsa makgotla a metsi. Me ho hlaloswa ha mokgatlo wa Gift of the Givers le tse ding di fana ka dikobo, dijo le diaparo ho mahlatsipa. There are so many people that have deceased, as it were, and there's reference to the overall figure in the province rising up to 86. And that's quite a tragedy, and we all are very, very, very saddened by the turn of events. This is quite a sad moment for all of us, and we are here to support you, Honorable Mayor, and your team and your colleagues to work together, and at some point we will go over all these problems, all this tragedy that has struck in the Eastern Cape, but mainly as the epicenter here in Mthatha and in OR district. Iran e thakgotse ditlhaselo tsa moyeng e le ho iphetetsa kgahlano le Israele. Modumo wa diqhomane o ile wa utlwahala Jerusalema, Tel Aviv le dibakeng tse ding. Lebatowa la botjhabela bo hare le thefutswe ke koduwa e kgolohadi nakong ena ya ditlhaselo tsa Iran le Israele di ntseng di tota. Sesole sa Israele se re Iran e tsubila dimisaile tse fetang tse 100. Israele e re Iran ha esa le itukiseditse ntwa. Ka ho le leng Afrika Borwa e ipileditse hore ho be le teko e potlakileng ya ho tlisa botsitso botjhabela bo hare. Mopapa Leo o tekile boipiletso bo tshwanang. Ho sa le jwalo lekgotla la matjhaba a kopaneng le behile maemo leihlo. Letona la Sireletso NG Motshekga le re Afrika Borwa e ntse e le morerong wa ho kgothalletsa kgotso dinaheng tse aparetsweng ke dintwa Afrika. Masole a 249 a fihlile maobane bosiu Waterkloof Pretoria ho tswa DRC. Qetellong ba kgutletse lapeng. Masole a Afrika Borwa e ne le karolo ya Operation Ditaba. Letsholo la ho tlisa kgotso le botsitso botjhabela ba DRC. You should have seen them when they got off the plane. They kissed the home soil. And that for me was so emotional, even not only for them but for us. Afrika Borwa ile ya romela masole a mangata le karolo ya thumo ya SADC naheng ya DRC. I'm very relieved because, as you correctly say, it's been a long process. And to see the first cohort arriving, it gives me great hope that now all the next 9 platoons or groups that are coming, it's going to happen. We had said we'll be able to be done by May, which couldn't happen. Now to see the first group arriving and having a commitment that by end of June we would have finished, for me it's a big relief. Ha jwale mehato yohle ya ho netefatsa hore masole ana a tsitsitse e motjheng Bloemfontein. Demobilization, there's administration, personal administration, but primarily it is over a period of 3 days where our soldiers will undergo psychosocial attention by the professionals of psychologists, social worker, spiritual work group of chaplaincy.
and also other activities over a period of 3 days. And when they finished, that first grouping will then be taken by buses to their units where they are working. Morero wa sena ke o fa ditherisano tsa go tswa monyetla o tswela pele DRC. Baahi ba Stelfontein haufi le Klerksdorp ba ne ba tshwere tshebeletso ya sehopotso ya tlhatsuo ho hopola barafi ba seng molaong ba ileng ba hlokahalla mpeng ya lefatshe mme ha morao ba ntshwa lesolong le neng le eteletswe pele ke mmuso. Tirelo eno e ne tsenetswe ke baeteledipele ba mekgatlho e farologaneng e akaretsang ya dithuso baruti le baagi. Seno ke gopola baipi ba ba seng mo molaong ba ba tlhokafetseng ka fa tlase ga moepo kwa Stelfontein ka maitlhomo a go laelana le bone ka seriti. Is to honor and allow those spirits, especially those who were not retrieved, for their souls to rest in peace, and also through the religious leaders cleanse both the community and where they have perished in shaft 11 and 10. So generally, yes, the ceremony is to show respect and send them off in a dignified manner. Baagi bao ba neng ba tsenetse tirelo eno ba solofela fa seno se tla ba thusa go itlhobogela baipi ba ba seng mo molaong. Re iteboetse haholo fela hore ka se etsahalang ka letsatsi lenana hore meya ya bana beso mo eleng teng e lo thola phomolo. Ke dumela go bona batho ba khuma ba eme ka maoto go bontsha gore ba kgathalela maAfrika. Baeteledipele ba baagi le ba mokgatlho wa Lawyers for Human Rights ba santse ba dumela gore bathati ba puso ba ka ba samagane le ntlha eno ka tsela e farologaneng. Bathati ba puso ba ditopo tse dingwe tseo di sa supiwang ke ba malapa a bona di tla bolokiwa fa morago ga go konosediwa ga ditsamaiso tsotlhe tse di maleba. Thabiso Moss, SABC News, Stelfontein. Re phethela ditaba tsa kajeno ka tse monate tse reng SABC e hapile kgao e nang le susumetso e kgolo ho tsa diphatlalatso kontinenteng ka kakaretso. Kabong ya 2025 Brand Africa Awards tse neng di tshwerwe maobane Johannesburg Stock Exchange, kgaso ena ya setjhaba e ne e kutisana le hlokwa le DStv le Netflix mokgahlelong o le mong. Ho keteka mabitso a hlwahlwa a nang le kgahlamelo ebile a tsebahala. Kabo ya dikgau tse kgakotsweng dilemo tse 15 tse fetileng e ananela mabitso a tlisang kgolo le kgatelopele, mabitso a tlotlwang a tlisang phepetso mme a mang a mabitso ao ke a Afrika Borwa ao diqi tsa ona di utlwahalang lefatshe ka bophara. Our artists are doing so well. Tyler is doing us really proud. Voter Kellerman is doing really well. You know, a lot of those, I think David Tlale and Makosa are currently in China at the moment, again flying the flag of the country. Really, really important for us to continue to nurture that. Mothei wa Africa Brand Awards o re ho phatlalatswa lenane selemo le selemo la hore mabitso a itseng a dutse boemong bofe ho akaretsa dinaha tse 35 ka hara Afrika. We can tell how far South Africa has come, how far Zambia has come, how far Zimbabwe has come, and all the other countries. But we've never ever been able to tell the story of how collectively how far we are in our dream to create a truly independent, economically independent continent. Molaodi kakaretso wa SABC o re ona ke moputso wa basebetsi ba bontshang boikitlaetso le boitelo mosebetsing wa bona. This recognition really puts to the fore the criticality of the institution in shaping South African stories, in telling South African stories, and also being the greatest archivist of South African history. Motlatsa letona kantorong ya mopresidente o setlehile puo ya sehloho a thatisa tabeng ya hore mabitso a fapaneng a sebedise monyetla wa G20 ho tswela pele. Weso ho rwalla ha se qeta muru ha direngwe hape ho sasa ke ba moifo wa ditaba tsa Setswana ka hora ya botsilela hona mona ho SABC2 le SABC le hae ho latela bolipi khotso.